ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One bantiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ka seng kinong nya kali kamay na punursla kabalatip kum ka punursla Shillong Indica Tourist Taxi Owners and Drivers Association kalapenremnya ka seng Henyotrep Youth Council Riwar Mitngi Circle halor ka jinglej ujor Jongki Sha District Transport Officer ban keno baki kali kamay ha punursla kikit palatput bat shim shaba palatput iya ka dor bay kali nang kipait ba habakren siya ka Batisi TV u Presiden bat Secretary kani ka seng uba piralang rinja bat u James Bond nongrum kilaong balada ka HYC kalam baka don ka jingpen ken kindon naginong niya kali kila day ban bat iki number kali ki jongki kilaong ru balada don shisha ka bakum kata unongelam ka HYC Riwar Mitngi ula day ban yakren bat kinongelam ka association kenang ban wanra ya ka jingbha kamtam hapo ka thain Riwar Mitngi Henry ban shulet Shakibah Hajrong kamlong kabasngo yaham. Bede berkubar kebahan mi bede haki media mak kecungi tunduk cantik HYC baru DTO kapan di ujar bede beki kali terus ba sim tam dia tak baik kali mak kerpun pit berdot nak kali yang jauh DTO ada pensyai nak ni kesian ni kali jumut di layak ni mungkin nombor kali nanti mention ni nombor kali nak kali DTO lah ada pensyai bagi suan komplain in general kan mention ni nombor kali dan nak kali DTO pensyai bah nak kali yang jumpa office kan ni kemudian kan sedang setting nomor nak kali yang kesian ni pensyai DTO naduk pas sedang kan dekat COVID-19 kan kum kaji utah tu serkan nak lihat ke ASEAN ni yang paket 100% kemudian ban long kumalam tak serkan kemudian kesuan senjar buat driver buat kedor baik kali bila penjam dah keba isim dunai ke government rate kum government rate kebaik kali 10 setelah kalau kendai spa tanah kebuta setengah trip dan ini nak lihat ke ASEAN nak kebentar ke jingbit jimbiang lagi cepat lah Yesim datang lai spa, kemudian terus spa. Jadi saya ada kain kat muka government rate. Nak kalian jami ki try kali. Lepas ni ada enam kumalai spa. Kalau ada say kajing komplain juga HYC ro. Tidak menolak dan syukur berbit bagi kali jami berbiang. Takkan hormat dan kilang yo. Dan ada pidan kita ada kerja HYC. Ini kesembaran kiwan baik cari ke ASEAN mana. Komplain ada ki ke nomor kali nak kalian jungi hilang sin option dek solusi pat kalau bagi lebih kibor balor kan penjak ini ke ASEAN aku deh bukan ni ngasong penrem dengan kerpat iki wiki sembalang de teng HYC tak berburam jadi marba ada yai like para dong para sai kan kecing terilang kan nolak police station lo de pentu kan pam kunjuk iki nongsong kali bikin dia song lang berni ki minyak kali kita kali dah kebah ndi apa dia penbor nomor teng ki pesenjari penbor ni mengikit nomor bar kebaik kali kelak kamkia oleh teng ada ni simpat ada ni kitam perlu syak tak ada lap syak pan di lembaga ni kuat pen ai cintip cepat ba langsung bahan ni suatu lang berni ki try kali minyak kali và nanti sekmat ini ya bit kemudian niat mau mungkin datang 100% bit và dan lain mut songut lu kenang ba kan mi syuk ini ki kenang ba ka kam kan yat bit mengi na kalian juga sen ni ku kisan halang pin dan syuk mau kan dia dan bikin jenis tu jumut ki nong song kali la ni kisan halang maka kam kan dong ka bayat bit bentar ka jumut toy juga than ni berapa Nakali yang jemaah aku muskiteri yang kapin uslah Shillong Indica Tourist and Owner Driver Association. Nawan ani man pinrem juri ya ke balaja po social media menin sini. Nakali yang jongi association ngilawan man yang kendo ya SP speed traffic jong Shillong City
Te ya ke bala betak cemu halor karkom kit pesenja nak liang cemu ru wong bitang arngut kumala pathak dah ka sarkar jela halor kani choice caption lakan jok tin yangi kum kinang kitkam jong ka action wan ya keduk syah wan mi wan selap peratan kesuan nak wan ya keduk nak bol halor dengan penremjur halor bayade mat kani Halor kani ke Jingjia, Chairman Jong ke Meghalaya Joint Coordination Committee of Commercial Vehicle uba Wandon Bok Jerwa ula ong baki seng bhalang ki deiru ban pet lang yi ki jing'e ki nong nya kali am ban shu kedaukti namar ba kum bakalong menta ki nong nya kali bat ki try kali ki don ha pedang ke jing'e ka bakrau namar ba wan la ka don ka lockdown penban ki hap ban seu bet ya ki khajna sha ka sarkar klem kano ka jingmap ula kentui ki seng bhalang baki dei ban pedru yang ki bos sau khmud hakeleng ki jaka khamtam hakanong ba shlong ki bakit palat put bat ki ba penkhen kendon covid khat khandai khat ba yi ki taksi pat la perkheng bha nga tanpaw yang jing sosi ke bakraw halor mide bagani ke jing jak laja nen ke sni hakila thai ke bor lewat social media ba nakalian ka hui ka kunhon sang halang mo ba pau liga rekasi jantia gibi diga HWC apa kalau sulit menhayu cimujor kemudian di presiden bersekretari seman te hak jing sisa nak yang jonga ngasukwa ban patai di lengkot ban hamju kokor ban aru ke jing pensai seki ba ban lem kumjuru seki panongnya kali da ka ba ngakentu ngaken pham iki ba ki ban bo te ka protokol jong ka sarkar jela kumjuru ya ka protokol jong Ministry of Health and Family Welfare Government of India ni Government of Meghalaya hagaba ikinong song kali kidi man song betang armut sedin namar ba sakmat ni labok nang banta ban bu sip sip yu driver la ni ban bu ek tiki sanitize mo ki hand sanitizer la ni kinong kijing kinong kijing pen khot nak banta ka kali mo nak banta ki kinong song kali kunjur ira de ban pikir ya kapat ka khia te bat ngakenturu i kipat ba mamang ne sakmat ha ki song kali kinde man penbor ya nongnya kali ba kit lang ini nama pangyo kali su ndre ini di bani perkhat lang ru ba ka jindon jang ni ka kram ko mo ha kamde berja ta hang ya ko kari kasi kejoni ndre hasat lak jang pertai hi ko we wasa ni ka kram ko mo ni covid-19 ko ni no da ka ba ngakentu ba lada dan parki driver ki ba penkhen ya ke ba kinong lek nangwan nang kinong song kali kila ko ngo ya ke ba ka anyo sarkar klok tha lada ki driver mata ki thaptam nalor mata kin sobha ban ai be direct da complain ke mangle ekran ban SP jong ka traffic is Khasal district i bakoi sir Ambedkar bakunju da kajing da rangkat lang di sir deputy SP traffic samomen hagaba ki ong ba lada ki pat ba ki sistem kini kendo ini ki pulik traffic dan ki pulik kibaran hajan kin soha ban phone be direct au number sispa iwe no makin ai ya ka jingujor jangki har kan nomor kali kena makin sub makin trace ba ya kata kecing lek bakla jong tagu namnya kali kumjuru na kalian kejongiru kum ka kunhun ni kentu ya ki paramnya kali ba nado ba wasa khangdam men hagen itu ki lain ma hajing syak lari masongu yangi kaseng berkunjuru ya ke sarkar bakal syak man mi man kamai 100% ki kali kata kolong kharas ni hak sibra ba kinde man kemen to hapat da ka ba kini sim kebu ta kador ba kali ha ka ba kin ket lain mut samut kin sim ba ya kador ba kali ke kolong 50% kan henry kidim perkhat de ya ka kot ka khia ya ladi kunjuru hayeng hasen namar ba teng da ka ba ong ba mi na yeng ban bala ndai da poi bat hayeng ba do ra do corona ngiru keseng so kena pinjam da te bat khado ko ba ga ko ban pensai bat hang ne kolong ba na kalian pat ba ko ro ki de man su thu lam yang ki nong ya kali lan ye ki try nong bu kali ba what apa dan kani kram ko ngo ki ba bon na tra kali si sa halo ko man ta ki pa masih so dia namar ba ya ki khajna jong kali
nakilang sarkar hadu ka mata ka kumicing dawa jungi kim patsen mapriang ni dawa mongla kino 100% kidiban ma ya khatana kumbangi rumiya 100% kata kalau tak karasni yak sibna ni nakilang sarkar kan patsen lama kita te ba kacing yakran kajungi sarkar nginang yakran nginang iban mo nang de sakmat onda lawan kini ki bakrau patri jungi peran sabar kejalan ta te kumjuru ngasuk wa ban batai ba kipat ba kim dei than ba kim su thu ya kata kajing song dor jang kepisa panghabasong kali mo ya ta value of money kalong ba tentang kisu thu tang por basong kali ha ka ba kisu thu ba kata kajing song dor jang tak pisa ringi pat kinongnya kali ba kitrai nong bo kali ni tu ipi kisen singe si kada ya namar ba man swa katkum ka tax ka ba ka government of megane ka tax ya ka petrol maka petrol kamat GST mo ani to ipi ni posti ni te menswa haswa jogani ka lockdown ka tax RR 0.1% henry menta hakani ka klipman kata life way tangka life way 0.1% life way tangka 0.1% na ka silita kata kalong ba ka dor jang petrol ni kidi long santu pra pia hak silita henry menta ka poi saki prapusan tangka poin naya ani prapusau tangka poin naya mo Cekum kita kiki berkoi kalau banyak yang kipat baru kiden kentu, nah kenturu ikni kisah mahalang kiba lami kmat, bah kinya ya raplang yang ni kekenhun bah penjuru nak bantah kejembit cembiang kipat bah kidiman kentu ik sorkar, bah lakunu kadiman penduna ya ke jing khajna ke sorkar, nah kini kita petrol pump. Namar bah tenteng kumansung nak pedor baik kali, hapon mikir baik sebenarnya kini. Nang itu ipi kedor jang petrol nang dei hapo ya kan yo tangka Henry hadin bakani ka kram kango kawan ka petrol ka step ba te Henry hadu kan menta pa kipat ba ngani thu ipi kilong baki yo snow ba ka sokar ka tax tang sanangka per liter ya ka petrol Henry kamde kamta lifeway 0.1% na ka silitar ka sokar ba tax te kumta ngakal tu ba ka sokar nang is kmat limba ka jinglam kmat juminik sang balang ki ba lanang tang manuan ujor kumjuru kidi ban lang ude ban yarap lang ini tang ba kador jang bai kaliru kan her mar kumjuru ba kipat ba mong kaliru ai tu ipi kan kamera dia te komta tang ini kan te masuk kuntu yang sajisin ba kipat ba ngada ki lap bungunu driver open khani te kendon kin sobha ba kin phone ba ho number chispa iwe ba kin batairu yo number plate kali ada kisim tam yang dor ba kali ba ada ki kitam ru de ki breu kata kamde benlong tang hapok ki local taxi kan tourist taxi wat hangdu ki bos ru kumjo ki ban ki pat ba ki ban maintain ya ka protokol jong bo kan ndai man suong batang basong hako bos sarkar kim not man complain ndai kinang taman complain ni ki pat ba kamde benlong ta hapok complain kumot kade benlong lang ya borot semasa